Zamling Kangsar Shube Pyoki Geik Rikshungdang Nangchuela Kamer Nangke Tsangmala Jamyang Pyoki Rikshung Jizin Kangne Ngaru Tile Shugiya. That ditari Lobsen Chukdunba 17th lesson. Lobsen Chukdunba Tire. Ta Tanda Kena Chola Nguyuki Kamil Shuba Yina Tatanda Jamyang Pyoki Jizin Kangla Nima Shibju Gunke Jidala Pepken Sacho Kangsane Yore Dera Dunne Sonata Karsang Ani Karishugore Masuri Ani Chiyong Ne Sheba Yina Pebe Pugutsu Lobchong Neche Gyobo Shidarisha Ta Di Gyobo Yonggoya Gyuken Mangbo Yorba Chikdi Pamachu Donanangi Yomare Pamachu Nyebugu Loptala Chinje Tring Kare Changdu Kare Shindu Gigengi Kare Labdu Sigi Yomare Changma Lopte Kangla Yusha Ani Lopta the Gigen Kangla Yusha Ani Pame Legen Maikebache Pugu Get Tutsam The Mama Mansu Kapki Netsu Shiva Yina Mansu Lopchung Ginese Yang Tanda Yoba Nangshinre Tiang Netsul Kagare Te Kapla Pama Puyi Shinke Pemisi Nyure Pame Kran Nya Nangla Puyi Lapu Inji Lapu Second Pemisi Nyure Meba Samje Te Kangla Tengtugi Lopchung Teya Di Maranchu Chisoki Nangla Sarpa Sarkare Tat Lopchung Kadestia Gore Ta combat indeli na lozin cheju dinde Chia Kumshi Yore de Tengtugi Lopchung Kadestia Gore Suchigla Nyamnyo Yomare Ta Tanden Nechu Dang Ngoma Ki Nechu Peta Kagare Ngoma Pamacho Pyoyik Yana Inji Sheken Meba Zamje Ani Gigen Pyoyik Gigen Labdang Nyamnyo Yoken Pemisi Kumbor That Lodin Cheju Yatit Ngoma Luxul Takara Shungsine Chimba Mato Oh Dik Pugutala Kandestla Koyuna Pugutsa Lebe Nangla Luyaki Tapsi Karayuna Diretzelne Mevache Mama Sosola Gigengi Kande Lava Takara Chituzane Tapugutsala Kalekapu Yunguyore Mama Natsukaki Puyiki Nedayang Shataya Keomar Tandata Chipa Re in a natural better Kagare Narachu Chiso Nala Tengtuki Nalopchung Tia Di Nyamnyong Sarva Sakare Pamachu ABC Shinkeda Kaka Ganga Shinke Pemisi Kombore Chesang Pame Mone Shukep to be Omare Gigengi Mone Chik Chevo Sanayang Latang Shingi Omare Ta Tanda Pamachu Kaka Ganga ABC the Mashike Pelcher Yomarva Soso Gunor di Soso Pugore Ani Pugu di Lopchung Tisho Chimbayina Ani Pamala Tibesoyata Kalakapore. Ani Tebe Gang Chisola Shachishua Sititameta Tebe Gang Kalakaga. Re Ani Tadi Netandalatan, the Changmangara Rangi, Samlotanchel. Loptuts Lebanon, Kandes Chugudu, Narangi Samlotanche. Tanding Tepsum Tea, Tep Tamputi Nangla. Changdang Rimba Shindu. Ta compatible with the Chimin Lamsaka Sang, Asa, Sang Rakataka, the Gasa, get love to Yorba. The contest labore.
티 냠십 나제 부구라 카르슈고레 칸데스 레베 남라 추고레 제바 제제 라비아 기 탑람치기 아니 타파마초 부구 럽종라 투난 테스트 난 부구두다 다들 럽종 지기지기 남저 대슈 겹자 지기지기 약바로지를 티루도 야티 마티 아니 디네스 낭 바이나 생이 능이 부고라 강을 태그르다 다 17th lesson. So, if the suffix is na, what is the rule for it? There are exceptions and it becomes a rule. And it is applicable with any consonants. यो यदि पिछाडी भएको अक्षर चाहिँ ना हो भने त्यतिखेर कसरी उच्चारण गर्ने त्यसको विषयमा सिकाउने छु अब यदि तपाईहरु यो फर्स्ट टाइम हेर्नु हुँदैछ भने झट्टै यहाँदेखिको सुरु गर्नु सक्नुहुन्न त्यहाँदेखिको त्यो भन्दा अगाडिको लेसन चाहिँ यसको मुनि हुन्छ त्यसको अगाडिको मुनि यसरी खोज्दै सुरुदेखिको सिक्नु पर्छ र अब सफिक्स भनेको मतलब यहाँ एउटा अक्षर र बीचमा बिन्दु छैन भने चाहिँ त्यसलाई सफिक्स भन्छ र यहाँ एउटा अक्षर दोस्रो अक्षर र यो दुईटाको बीचमा डट छैन भने चाहिँ पछाडिकोलाई सफिक्स भन्ने गर्छ र अब यदि यो ठाउँमा न अक्षर छ भने चाहिँ कसरी उच्चारण गर्ने कसरी पढ्ने क न अब क न actually it should be kan but in Tibetan if the suffix is na is to be pronounced na lai ucharan garnu parcha हिजो अस्तिको दरस उच्चारण गर्नु परेन तर यो यदि सफिक्स ना हो भने चाहिँ नालाई उच्चारण गर्नु पर्छ सँगसँगै यसको माथि इमेजिनरी डेङ्गो जोड्नु पर्यो अब यहाँ कन हुनु पर्ने तर क नलाई उच्चारण गरेर एकल जोड्ने केन अब मैले यो रुल जाने भनेर यो नसुनी हुँदैन यो बानी बसाउनु पर्छ केन खायत ख्या खेन खायत ख्या खेन गारत गारतक ना डेन गारत ना डेन यो सिकाउने तरिका मैले खोजी निकालेको नानीहरुको दिमागमा कसरी हाल्नु कसरी बुझाउनु भनेर यो नियम यो Colloquial Tibetan Grammar Book Volume 1 मा
मैले लेखेको छु। यो तरिका चाहिँ नानीको मैले 25 साल पढाएँ र त्यो अनुभव गरेको मध्यमा चाहिँ मैले नानीहरूको दिमागमा यसरी हाल्यो भने चाहिँ छिटो सिक्ने रहेछ भनेर यो चाहिँ पारा चाहिँ मैले निकालेको हो। र यो यदि तपाईहरूलाई फाइदा हुँदैछ भने लाइक इट गरिदिनुहोस् ताकि सम्पूर्ण बुद्धिस्टहरूले पुस्तक पढ्न सकोस् भन्ने विचारले, सम्पूर्ण भोटे जातिले भोटे भाषा बोल्न सकोस् भन्ने अभिप्रेरणा लिएर ग र त ड ड न ढेन ग र त ड न ढेन। हामीहरू स्कुलमा हुँदाखेरि यो प्रकारले सिकाएको थिएन। त्यो उहिलेदेखिको चल्दै आएको तरिका एकदमै जबरजस्ती भन्नु सकिने कुट्ने के न यसरी भन्नु पर्छ त्यो टिचरले नबुझाउने त्यस्तो सिस्टम थियो। र अरू यो पुस्तक पढ्नु इच्छुक हुनेहरूलाई तपाईले यो भिडियो सेयर इट गर्नुहोस्। सम्पूर्ण बुद्धिस्टले अलिकति बुद्ध धर्मको विषयमा बुझ्योस् भन्ने विचारले गलत ला ना लेन गलत ला ना लेन। Gelsi kenan solar nyentung dine tupe sugi yona like it nang ronang ngul nang go mare kunong kareke ne kenan so like it nang ronang shibe na jamning kangsar yupen nangbe mirik changma pecha lo tupa yongya ki chedu kenan so like it nang ba ne YouTube ki kasakala tangire pyoba changme pyoge gyabtuba dang nangba changme pecha lo tuba jik yongya gi chedu kunong dinde jik keje like it nangrona nga na ngen you have to pronounce na suffix na unlike the lesson we did yesterday and the day before. The na is to be pronounced at the same time. You have to add a sound. Na again every time when the suffix is na ngen cha na chen यस्तो भन्नु सक्नुको लागि धेरै पल्ट सुने बोल्नु पर्छ, आफैले पनि भने बोल्नु पर्छ र धेरै पल्ट सुन्नु पर्छ अनि अटोमेटिकली ना न्यान भनेर भन्नु सक्छ। नत्र एक्चुअली ना नान हुनु पर्ने न्या ना न्यान ta rata ta na ten da rata da na ten da rata da na den sa pata pa yata cha na chen sa pata pa yata cha na chen pharatak tha na ten pharatak tha na ten
एकजना फ्रेन्च स्टुडेन्टले 13 घण्टामा भोटे पढ्न सक्ने भयो। हामीहरू 13 घण्टामा नभए तापनि यो 40 दिनको भित्र अवश्य पढ्न सक्ने हुन्छ। तर कुनै क्लास मिस गर्नु भएन। एक दिन म अगाडि यसलाई भोलिको लेसन आज युट्युबमा छोड्दैछु ताकि तपाईहरुले 2-3 पल्ट सुनेर आउनु भयो भने भोलिको दिन सजिलो हुन्छ कि भनेर यसरी छोड्दैछु। फारतक ठा फारतक ठा ठाना ठेन बारतक ड बारतक ड डाना टेन बारतक ड डाना टेन laptang di sarva sakyare loptu chu gyopo shigo shinya ge chedo nye laptang saba chik sulyung gi laptang di shisun chebe na logic na la yang pyi loya kala khpo shedare tidasta tidachik ma cheba kan ju loptu na baina gima shipju nang la kyacha kya kana ju lo thut nungire barata da dana den barata da dana den ya na yen ya na yen ra na ren ra na ren ra na ren la na len la na len आज यसको अगाडि र पछाडि जोड्दै जान्छ। अहिले यहाँसम्म राम्ररी जाने भन्नुपर्छ। अझ यो काको अगाडि फेरि आको जोडिन्छ, फेरि नाको पछाडि कुनै फेरि आको जोडिन्छ। त्यसरी जोड्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ केही पनि नबुझ्ने हुन्छ। पढ्न सक्नुको लागि पहिला यो खा भनेर बुझ्नुपर्छ। खालाई यता जोडिने ख्या हुन्छ, ख्या को पछाडि ना जोडिने एकर पनि नालाई उच्चारण गरेर यहाँ एकरको उच्चारण ल्याउनु पर्छ भनेर यसरी सिक्नुपर्छ। ला ना लेन ला ना लेन रिप्लाई आंसर जवाब रा ना रेन about time to go about time to change one's habits about time to सरता के हो सरता करे सरता सा भन्नु सक्नुको लागि धेरै पल्ट सुने पुग्नुपर्छ। सरता सा ना पछाडि छ भने चाहिँ नालाई उच्चारण गरेर एकरको उच्चारण पनि जोड्नु पर्छ। सरता सा ना सेम सरता सा ना सेम। If you think this video is helpful, please like it, subscribe it, and comment on it. तपाईलाई फाइदा हुँदैछ भने लाइक इट गर्नुहोस् ताकि सबै बुद्धिस्ट कम्युनिटीले पुस्तक पढ्न सक्ने बुद्ध धर्मको अर्थ बुझ्न सकोस् भन्ने अभिप्रेरणा लिएर चाहिँ लाइक इट गर्नुहोस्। लाइक इट गर्दाखेरि पहिला हामीले प्रशान्त तामाङलाई जिताउँदाखेरि 3 रुपियाँ दिनु पर्थ्यो, 1 पैसा पनि दिनु पर्दैन। त्यो दिनहरु तपाईलाई याद छ होला। सरता सा ना सेन सरता सा ना सेन। So basically, if this
if the suffix is na, you have to add vowel dengbo, imaginary vowel dengbo to it. That is the point. Ani, and what else? Okay, ani, here this can be a very useful verb. Nyana hingen is to listen. I'm listening. Are you listening? You have to listen. Nyana hingen. Darata dana ten. Yosunu. Darata dana ten. To remember. To remember. Yad aunu. Ra Nepali jastai 10 mane yad aunu. Yad aunu mane Angrezi ma to remember or to miss your mother, to remember the word. Daradatana 10. Paradatana 10 in literary Tibetan it is I, nga. So when you learn to read Tibetan, it will be very helpful if you can learn a word or two at the same time. Yesi tabarle like it gardeners, please like it. Keracho like it nang ronan kormo chikante omare paisa chikante omare. Mama ida ngacho passion tamang de dulla thobya chidu komu sum te kugiba manzu ti chebe kabla like it chebe kabla thanda tinde mare. Ani pamache pugu lopchong thola tes shuk ma kyabai na chita gire pugu choyang shita tona mebe soro pamacho yang lopchong lo tona shita mebe soro ani didn't nga chik thangje namda si che ngani yang diba sa yang sab she yang she gudu pugu legen ke gu yore pugu la lopchong che ya kenan la tibe che di thangbo dire o industry ani lopchen dirang la chamsegi sensi nangbala changmala katin che shugiyin